Hei hi Baptist Church of Mizoram South Phaileng biak in ani a he bikin a hian member zahi somthum le pali tuna hian loi meka upa pangale rongbol tu pasari an oma voini a hian bil tu pastor ten bil fan programa ko ran minut lo la umaya chuta chuan kan bil tu pastor hi reverend ke wanal ji ka nia pro pastor a hian pro pastor CRL mon puya ni thunga chu hoinia bil fangin kan ko ran minut lo a chu am pro pastor hi Phaileng Baptist ko ran aron kalnu bertur ani dona halong pastor bil hi achu asan alo hun ve to a chuwang chuan voini hian upale rongbol tu ten ama thanan cholui kilhona ani don ani a voini hian puman puya ngai don hle maya pro pastor fel tak le chon tak mai ani a kolosi biala omin kon puya thut mun harem don ni in em sia aloina ko ran tan tele abial chung ko ran te tan po pro pastor thatak ani chun zom zel turin du sakna kan hlan tak meu ani chuan helawa hian eile in nongbol tu chen khaten nongbuat saya chungchu wani hian kan ei hodon ani a upale rongbol tu ten kan pro pastor wani hian thanan cholui kan kilpui don ani wani hian arsale sangha te kan ei don ani a hi pro pastor CRL mon puya kan thana tur program kan bo saite ani a solaya nik try also kan bil tu pastor ren ke walji ka chu ani ta ani tihan itana patulang pon han pa in min su chuang lova imanin kadai zong te kain su ve mai don ani hi arsa ni asot ason ahang hi arsa hang arsa kan sanga yan tuite kena oma hian hian takin upale rongbol tu tele kan bil tu pastor ten cholui kilho kan tuma tumom tak veni man kan tum ani hi puman puya voinya kan tha tur ber cholui kan kilho chan na chu ni a voinya kan chang tu pa ber ani local bau de zon ngai ten lo omain ti chang tu pa de unge ni he voinia ama pualin cholui upale rongbol tu ten kil hodon ani